Sibenai lailak ngaklem sim kata facilities donga. Dan kadau ngayon ngajik lailun, batken lailun. Kelap perkhani ngasuki, kelap pat ya kari. Nganong program ya kiwei pat kipara Malaysia. Hendak lakin soto. Lakadeng kami kalian legislative assembly to sautu ano pagkatay menle ayu MLA diam deh menle ayu makamele ye sautu kita itu sedap makamele macam tobe hadu benda dak tobe macam pakai yang NPP kepada support dari UDP but great dia KDP ko hanay kapor ajar huwag what talk what syukur pada what dalam bakla kapor ada lupa api menta tetapi kuat pediang yo konrad udieng dan kuat persong onsong mereka tahu papilong spa ban poi pas election clear pada next generation dia bolkam tamat perkat dengan next election Kelak part yang next generation. Sahabat kedai Islam kita perkara bertahu kim bahaya bandaraki yang katakan celebration of 50th anniversary. Since the time of inception of a state, we haven't met what they had promises, what they had made their promises. They had failed in all round, in every aspect. They had failed. And now they are prepared for celebration. Haningong mensua hakapor kaba niya ki hill state niyong kumno no hill state no rest. Haningong kumno ni takhan ni takapor kapor hanay po inside assembly Agos house ngong but no solution no celebration. Haningong kit kan basa po bordar pat sa kentang kinlechan sekarang karyang kintiknaron pai biang kin ba mayu mesti ba mayu mer kemtep kin tia men mit kin ki mesti kemtikna hatu phelong lo penkre baliara ki ta 50th anniversary ngala de badingkong ngana jitiet persya yang sarkar badgan boycott ngamtip kadlu napi kibalong kloy kupon rium don reservation policy ruti yang berperkala age relax